Sanibona. Yebo kakhulu. Kunjani? Siyaphila njani nini? Ngiyacela nje ukuthi baba sichaze ukuthi ubaba ubani wakabani uphi Thembele sekuphila sibona. Cha. Ngingokangwenya Sibongo. Ngekudalwa-ke ngaseSwatini, ngidalelwe-ke khona eSwatini. Noma-ke badali bami kodwa-ke bona ngokwahlukahlukana babe uLswati. Make-ke ungekudalwa enzaweni yaseMkhuze, kaMbonambi kaMbuyazo. Kepha-ke ngingumtukulu kafishane la uthi ngikhokho omkhulu kaboma-ke kwakungiJojela Mbuyazo. Lokwathi ngalenye lemalanga ngesikhathi sikababamkhulu umuntu bekasebenzisa imbanze kakhulu noma-ke umuthi kakhulu. Kodwa nje ubabamkhulu wathi ahamba enzaweni yaseMtuba, wafika omkhulu wathi icaba-ke ngemithi lethile. Kade icabela ukuthi ufuna lapha kutawuchamuka khona Shembe, afike Shembe awe phansi ludumo lwakhe lungade ukuphela yena omkhulu. Kodwa wathi mangafika-ke lapho atawuvela la kunaShembe ngakhona, wacala lapho khona kwagedledela emadolo. Nathi magedlela emadolo wawa phansi waphelwa ngemali. Wathi-ke makambite wase sothi-ke Shembe kanibite nayo indoda seyiwile lapha nayo indoda lapha bamsonzeta-ke kuye. Wafike wathi-ke bekathi ngentataba wambuta athi awuShembe indoda sowiswa yini. Wathi-ke omkhulu-ke lo ngumkhulu wabomake wathi hayi bengentataba nami tekuba indvodza ngoba ngithe mangiva ludumo lwakho lositawufika la ngabona ukuthi kwami sekutawuphela ngeke ngisadiwa, ngakho bengentataba ukuthi ngifuna igama lami lingapheli la. Wathi Shembe-ke hawu hamba-ke ndvodza-ke namhlanje na ukhohlwe ngayo ngelento lena. Shembe-ke kusukela lapho-ke ayimini-ke njojela ngaleso sikhathi leso wacala lapho wase suyabukhetha buNazaretha wase sothi kusukela lamuhla mine bantu babami nebatukulu bami nesitukulwane sami sonke sengiyanikela ngaso kuwe Shembe ukuthi siyakulandzela. Lokusho ukuthi-ke imbanze yami-ke buNazaretha-ke kusukela lapho ngoba ngadalwa intombi-ke ledalwe nguloyo mkhulu, yadalwa leyaphuma kulelo khalo laloyo mkhulu. Kepha-ke mina ngathi sengibala eSwatini. Uhambe-ke ngeminyaka lengadalwa ngayo-ke lapho khona kwacacisa ukuthi Shembe ngempela uNkulunkulu. Kwakusikhathi senkosi Lilanga noma-ke ngeke ngiyilandze kathi ngoba lapho bengingakadalwa kepha nalena yamkhulu kepha ngoba indzaba ledudane mhlawumbe simasicocelwa ngayo. Sicocela ngoba khona kwaseNazaretha seMnazaretha sebuze bufike kithi bafika kanjani. Wakhulelwa-ke make-ke angikhulelwanga, ngakhulelwa-ke intombi ikhuleliswa-ke ngubabe. Ngaleso sikhathi akhulelwa-ke wakhulelwa inyanga leti 12 months. Lokusho ukuthi-ke kwaba inkinga ukuthi ingabe kutawuthiwane sebahambile bentataba ukuthi mhlambe kufuna ukuthi afike lo mntwana lo ngime emhlabeni. Kwaba nalo bulukhuni-ke ngaleso sikhathi basuka bomkhulu loTalamake ngaleso sikhathi bahamba bawubika-ke enkosini kwase inkosi Lilanga lapho ukuthi uyathi sekunenkinga la umntwana akakhulelwe umntwana wakhe kodwa akakhona ukubeleka. Wathi-ke inkosi Lilanga abahamba bele ekhaya utawufike sekutawuphumelela. Kwaba-ke kufika kwami emhlabeni kanjalo-ke waphumelela nguNamlando-ke labangadisa wona loyo ngaShembe. Lokho sikwaqiniseka ukuthi Shembe-ke uNkulunkulu. Sisakhula-ke Shembe kaNkulunkulu-ke sisabona ukuthi into matendeka vele Shembe uNkulunkulu. Ngakhula-ke njengebantwana bonke bakhula nje-ke kwenteka lokwa nalokwa kwaze kwefika lapho khona nami sengikhula ngibona lento ukuthi vele lento lena yinto ngempela Shembe ngempela uNkulunkulu. Kwathi njengoba bengingalanza ukuthi bengikhululeka gogo uMnazaretha ngicela ngithola kagogo babe besho ukuthi watalisa njena intombi noma intombatane mhlambe ngaba yini ngathi ngumlanjwane ngakhululeka kagogo
ngangidelwe mina lapha eminyakeni yabo 67 ngahlala nje isikhathi lesithe ngingakake ngahlangana nemndeni walesibongo lengiso sababe sakhabo babe. Yahamba kinzaba kwaze kwathi nga 1984 kwafika ke inyanga yezulu eSwatini. Lokho shokuthi lapho mhlambe bese ngeminyaka bese ngicale nami sengikhula sengikhulile. Ngihamba ke nagogo ke. Linyanga yezulu yayifikeleke la eSwatini emntini wayo wasemvela busha. Yathi ke mayifikile emvela busha ke ngoba kwakunalento lebeSolomani nagogo imlimata ukuthi lo babe longela ngilethe emhlabeni Solomon akakake wavela. Wanginiketa sihlanu sabosheleni 50 cents wathi angihambe ngiyawubika enkosini. Ngaleso sikhathi ke ngoba beke kusonzele kwakunemfundisi lekwakuthiwa nguMaganda Mbuyazo lobekavama kubongela inkosi. Bangichuba ke ngaya enkosini inyanga yezulu. Nafika inyangeni yezulu ngayibika lenzaba ukuthi ngilocela babe inyanga yezulu kayivanga ke ukuthi ngithini ngoba ngayothi ke futhi ngangikhuluma Swati nje futhi ngisesemncane ngikhuluma ke Swati njengoba ngikhuluma Swati. Kwabita ukuthi kuze kulandwe gogo ukuthi atoyichaza lenzaba ukuthi kuhamba kanjani. Wafike gogo wayichaza ukuthi umntwana uthi kanje. Bebatana ke gogo kwebeka kulendlu yakhabo yakhabo umfundisi Mbuyazi uMaganda. Wathi manginjalo yathi ke inkosi leyakusho inkosi kubusisa uDamthola babo wakho. 1984 ngaleso sikhathi leso sahamba ke singenalo lelithemba kwasahamba sawuhlala ke sahlala ekhasi nalo lethemba lelo ukuthi Shembe soshito. Nakho kwanginika lelo themba ukuthi soshito Shembe la kushilo ngishembe akuvami lokuthi kugeje akushaya phansi. Kwahamba ke kwathi nga 1989 wafika lo mnyema ke wafika wayisho lenza bathi yathi sibone umuntu lo ngibaba wakho base bayikhuluma yachamuka ukuthi cha ngibona umuntu lo ngibaba wakho kanje kanjani lento sibike nga 84 85 86 87 88 89 yasiyaphenduleka lento masinyana. Kwaba kuhlangana kwami ngilapho kwaba kuhlangana kwami ke nemndeni wakangwenya ngaleso sikhathi.